Emakosini Camagu Lisedi Lekhanya. Umhlambululi ohamba namabutho umme Onika. Please don't forget to like and subscribe. Sibonge na bagu membership channel, and also please join my membership channel. Ngizokhuluma ngama spiritual animals. Iyinkinga because of abanye bazelwa ile nzunza sebazitshela ukuthi inzunza I spiritual animal sabo. Hey, kubi kwamoya, kubi abavakashelwa amalayon amaleopard bathi amakhosi. Ngeke ngakhuluma ngendaba ye energy onayo. I-energy onayo ingaba swag, kodwa the spiritual animal esiphilayo kuwena noma esabantu bakini si powerful, but wena uswag. And akufanele ukuthi uwazi ukuthi uswag. Iqiniso uyalazi masowubhekane nomkhuleko wakho nanomsamo wakho uphahla ukuthi wiki kangakanani. Iqiniso uyalazi wena. We don't even need to tell you, cause leya layo noyiphuphe last year, don't think ukuthi isa function if wena ufunction kahle. So ama spiritual animals manbuza ukuthi mangiphuphe inyoka, mangiphuphe ngisho nanoma ngabe inyoka yedlozi, mangiphuphe ilion, noma ngiphupha ijubeli emhlophe, noma ngiphupha ihashi elimhlophe elimnyama, ngiphuphe bathini ngifuna legama, angifuni ukuthi ikhawu, inkomo, you know, maningi. Abanye ngiphuphe ibutterfly, abanye ngiphuphe amamoth, abanye ngiboniswe yayibona njalo. But spiritual animal esibe khona ephushweni lakho noma esihlezi sikhona, sizama ukutshela ukuthi your spiritual guides banamandla ngakanani. So kukuwe ukuthi wena uzozikhipha swag na. So angeke sithi hayi uyikhosi, ikhosi eliswag. Kunento bad habit. Ze understand ma umuntu kwamoya to not depend etshwaleni ukuze umoya wakho uphakame. You know what is happening? Silwela ukuthi khululekani engqondweni nasenhlizweni, and the only thing against ukuthi ukhululeke utshwala. Yes, bazo functiona ngoba usuke ulose ngaleso sikhathi, ungekho heavy ngoba utshwala bukulidele lobo. You need to be spiritually independent. So why kwamele udepend etshwaleni in order for you to connect nabakini? And ngaleso sikhathi mawuphuzile uyokhuluma yonke secret onayo. That's why abantu abagifted abaningi bayenzwe nje ama carpet endaweni ngoba sebazikhulumile into zabo. Uyazi umoya mase uvukile ugcina uba ihlanya. Ugcina uba ihlanye ebantwini, uzikhuluma imfihlo zabakini uphelele emoyeni. Ngoba lihluleka ukufixa izinto ngendlela right. Iyazilelwa lento. So isikhathi sokuthi uyinyanga udepend etshwaleni ukuthi uhlole why kwamele kube njalo. Ukuthi umoya wakho uphakame is through utshwala na. So your spiritual animal kwamele ihlezi iziphinda. Namhlanje abantu bathi baneinzunza indeyeza only kayi1. Mina inzunza engiyaziyo iza ngokuzokhuluma umlayezo thize and then ihambe. Izoza ngaleso sikhathi and timing yakho nakekho saziyo oyaziyo. So do not say ukuthi wena unenzunza. Inyoka yamanzi ayicontroliwa. Yes, control. And ngaleso sikhathi izile ngaleso sikhathi definitely wazi ukuthi beyingazanga ithi ngowakini or ngowakho, isuke nje ikubonisa ilevel yakho ukuthi uimportant kangakanani uzozenza swag after uzimoshele ubatshele. But then the bottom line, uma ubona ekuyiyona inzunza noma inyoka enkulu yamanzi, wazi ukuthi izoletha umlayezo othize. Sinabantu abaprotected
ama spiritual animals anamandla, but labo bantu abanamandla bona. Lapho usuke usaviwa, usaphiwe chance, basakupha ichance yokuthi yenza into right, and thola ukuthi awuyenzi wena into right. Ekuyiyona into right eyiphi? Mhlambe indlela yakho ayiqondakali, ngoba ngasho ngathi abantu aba spiritually gifted base emithini emibi kakhulu, bayenza izinto ezimbi kakhulu, cause ba powerful labantu vele, so ba misuse ini ipower yabo kwinto ezimbi. Umuntu o spiritual gifted once angabamba umuthi omubi, uyakhona ukuthi aphakamisa bempi abangahlambulekanga, asebenze ngabo kube ngathi yena ushaya ngqo, kanti hayiwa uhamba ngespirit esibi na ku journey yakhe. Ngasho ngathi ububi no ubumnyama nokukhanya bahamba so, but at that moment kuyo ukhuleka, it's you to choose. So ngizokhuluma ngabantu abathi mabathi bayakhuleka noma bayaphahla, abakhona ukutransforma to spiritual world, abakhona ukuwela mabakhuleka, bagcine ba end up abala emhlabeni, baqala emhlabeni ba end up la emhlabeni, kwamele utransforme uwele ngale. Yini ezokuyenza ukuthi ungakhona ukucrossa ngale? It's because of ifear olethelwa ubumnyama. When you start praying, uzocala uzwe ngathi khona into ewayo, kube khona ukushake, uzwe ngathi environment ya change, awuzani niyayeka cause anifuna ukcrossela ngale. But uma ungakhona ukcrossela ngale, uyayibamba. Avoid ama distraction ngoba they are there, uzwa ama voices, they are there to distract you. So lapho utestiwa umoya omubi, uhleka umoya omuhle ukuthi uyabona ukuthi ayikho fit for wena. Nayazi le Job and God scenario is that vibe. So now your spiritual animal, it's one of secrets ekufane ube nazo. Ngoba ngumhlambululi nje ngawabala ama animals angisebenzisile kakhulu. Ngangithiwa futhi mangigcohe umNazaretha omhlophe, ngangithi mangikhwela intaba athi yo ngibe ngathi kukhweli ijubeli imhlophe. Kudala ngibona amalion amaleopard angilwela, noma futhi alwa wona, amanye uwathola ahleli la phansi. Iy'lwane ziningi, kodwa azatheki nanoma ngabe bathi isilwane ekufane ngabe saka-attack, kodwa singaka-attack. But I will never say ngidepende kwisilwane esisodwa ngithi hayi ilayoni yokuphela. Into eniyenzayo ngithi nenzunza spirit. Right now abanye bahambe baye emanzini bayodonsa umoya womndawo othize, umoya womuntu owashonela lapho, and then makasekachamuka lo muntu udonsile because of ulula ngithi awazi lutho. Mawuya lapha emanzini udonse lo moya sophila nawo. Ngoba ngayisho ukuthi niswa na abathakathi emanzini, niswa na abantu abangawazi amanzi, niswa ama-chances. Ngoba the energy yomuntu lo kisemanzini kwamele ibe holy in order ukuthi no yenza into right laphi. So spiritual animal, please ibhekisise kahle your spirit. Angithi if sithi spiritual animal sakho lion, and then mawuphupha imbuzi, and lembuzi lema sithi makuthiwa kuyabheka umlando womndeni wakho, kuthiwa imbuzi ayisebenziswa la ekhaya. Yazi why kuwe isebenza? Because of impando yakho ayikho yodwa, unakabo baba aba khona ukuthi manje balethe another extra animals. Ngeke ngabona umuntu awongamelwe ilion neleopard.
kabubaba nakabumama kanje. So leli khoso ongeke ulenze lutho. But manje uyabheka energy yakhe ngabe sithe uyigundwane ngabe you know, so spiritual animal it doesn't define you as someone strong. No. Touch is a move. Kwamele uyizwe ukuthi nanoma usemkhulekweni amandla ethu asemkhulekweni nomphahlo. Umkhuleko wakho uyakutshela ukuthi you are strong. Bayingaka abantu aba engibancedile uzwathi gogo bengasenamandla okukhuleka. So kwamele uzitheste lapho ukuthi uma ngikhuleka nginamandla ukuthi ngisuke from embedeni or before kusho ukuthi before uzokhuleka kwamele ube nale excitement nale power ukuthi ngiyokhuleka. But once kungacala ube khona lo ubani u7 angizokhuleka ngo8 hayi u9 ngizokhuleka. Now it's a story for another day ukuthi ningasabeki u3 6 9 12 ayisebejwayele sebanishange first man ngingayikhuluma yekelana ngo3 6 9 12 shange first man before 9 ube wena soqedile ngo9 ngoba sebanihambela phambili. They know us now ukuthi hayi babhizi babheke isikhathi esisodwa ingako kuthiwa bathi pray without season. Emakhosini akuyokhanya. Please don't forget to like and subscribe.